Telethuba dithandwa tata ngamunye ngamunye simbonge uNkulunkulu kusixoxa nekusigcina siseluhambeni bangcwele lesingenele kilo ngiye ngasho ngathi luhambo lwa 46 days kusukela kumhla ka 5 March kuya kumhla ka 20 April luhambo lolu lwa 46 days kodwa na ke sibuye ke silibuke ngalelinye liso ukuthi luhambo lolu lwa 40 days leli silibuke ngaleyo ndlela leyo kungoba thina emaKristu sikholelwa ekuvukeni kulabafile sikholelwa ekuvukeni ngaleso sizathu ke Kristu Jesu inkosi yethu ngelilanga leqala evikini yavuka ekufeni wavuka Jesu kulabafile ngelilanga lekuqala evikini kungako ke bangcwele lelilanga lisonto lekulilanga leqala evikini silithatha silisebenzisa ngekulihlonipha lokukhulu noma ngabe sikulolu hambo lwa 40 days noma ngathi sikulolu hambo kusukela ekukhumbuleni sidingo sekuphenduka sekuthi sola nekuphenduka kodwa lelilanga langelisonto singalibali kulo 40 days silibeke eceleni lona nasika onke besahlangana nathi 46 nathi lifaka kodwa ngalokho lisikhumbuta ngekuvuka kwekuthi noma ngabe sisathi hlola asikhumbule kwekuthi liyeta lilanga lekuvuka liyeta lilanga lekubuya kwenkosi itolanza libandla layo emhlabeni so ke bangcwele sisangena ke kule ntsambama lengcwele siseluhambe lolumangalisako ngibuka lapha letifundo lesitabe sikhuluma ngato namuhla lokufaka phakathi Genesis lezo sifundo bazalwane siyangithatha simbeke endzaweni kwekuthi noma simo sakho singabafitsi kangakanani kodwa kukhona kukhanya at the end of the channel. Let us pray therefore bazalwane. We pray in the name of God, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Once again, dear Lord, we come before you at this hour, remembering, oh God, that we are dust, and we were made out of dust. To dust we shall return. Therefore, before we return back to dust, we are called to do what is most important, the exercise of self-examination, the exercise of self-introspection, to go deep into ourselves, not to somebody's heart, not to somebody's actions, but deep into our own hearts and find those things that are fine details that makes us, oh God, to be not what you kindly ask us to be. Therefore, oh God, we come before you now and again, remembering that we are sinners and Christ Jesus came to the world not for the righteous but for sinners, to call them back to their original position, because we were created in the image of God after his own likeness. In the imago Dei of God we were created, and we were created for good works. At this hour, oh God, we remember that we are not for our own, we are not for ourselves, but Lord, we are for Christ Jesus. Come now, Spirit of the living God, and incubate us. We pray in the mighty name of Jesus Christ. Let us feel the presence of God in this place as we gather for worship. In the name of God, our Father, our Creator, Redeemer and Sustainer, we bring ourselves to you, O God. Let the hand of in all our actions. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess
that we have sinned against you through our own fault, in thought, word, and deed, and in what we have left undone. For the sake of your Son, Christ our Lord, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. As usual, bazalwane, we will begin with the Psalms, the appointed Psalms. We will begin with the Psalms. Bazalwane. This afternoon, we've got two Psalms, which are Psalm 32 and Psalm 33. Psalm 32 and Psalm 33. Ubusisiwe umuntu lo tsethelelwe tiphambuko takhe nalotono takhe tisichekelwe. Ubusisiwe umuntu uNkulunkulu langambaleli tiphambuko takhe lonenhlitiyo lete konke uze ushaye ekhathi emkantsheni. Imini nebusuku sandla sakho sasimadima eti kwami. Amandla ami oma njengokomisa kwasehlobo. Ngasivuma kuwe sono sami, angizange ngisifihle siphambuko sami. Ngathi ngiyawutivuma kusimakathe tono tami. Wena walithethelela liqala lesono sami. Ngabe wonke longcwele uyawuthandaza kuwe ngesikhathi usenekutholakala. Ngempela ngesikhathi emagagasi etinhlupheko adlodlobala angeke amkhukhule. Wena uyindzawo yami yokubhaqa, uyangiphephisa ekuhluphekeni, ungisingathe ngetingoma tenkululeko. Simakathe uthi mine ngiyawufundzisa ngikukhombise indlela lofanele kuhamba ngayo, ngikweluleke leso lami lingesuki kuwe. Ningabi njenge lihashi noma umnyuzi kona lokungena kuqonza kuthi mate kuqondiswe ngematomo. Lo mubi unekuhlupheka lokunyenti, kodwa lowo lowethembele kusimakathe uhlala alondvolotwe umsa wakhe. Jabulani kusimakathe, nethabe, nine lenilungile, nijabule nonke, nine leniqotho ngenhlitiyo. Yethabani kusimakathe, nine lenilungile, ingoma yekuthumisa ibafanele labaqotho. Simakathe emthumiseni ngetingubhu, nihlabele kuye ngeharpu lenetinsambo letilishumi. Hlabelani ingoma lensha, hlabelani ingoma lensha, nidlale ngebuciko, imemete ngekujabula. Ngobe live lasimakathe licondzile, ngokela kwentako kwethembekile. Simakathe utsandza kulunga nebumsulwa, umhlaba ugcwele umusa wasimakathe. Emazulu entiwa ngelivi lasimakathe, nako konke lokukuwo kwentiwa ngemoya wemlomo wakhe. Emandi elwandle wawabuthisela ndzawonye, wabashangathi uwagqwalisa embiteni, wenda titipa netitipakati tetilwandle. Umhlaba wonke awumesabe simakathe, bonke labasemhlabeni abathuthumele embi kwakhe. Ngobe wakhuluma kwenteka,
wakhalima kwaba khona lutho. Simakathe uchitha emacebo etive, ushabalalisa imiqabango yebantu. Emasu asimakathe ayawuhlala emile kuze kube phakathe, nemiqabango yakhe iyawuhlala imile kuto tonke izitukulwane. Sibusisiwe lezo sive lesinkulunkulu waso kungusimakathe, sive lati khethele sona ukuthi sibe lifa lakhe. Simakathe asezulwini, uyabuka emhlabeni abone bonke bantu. Asesihlalweni sakhe sebukhosi ubukisisa bonke labahleti emhlabeni. Nguye lobumba tonke inhlitiyo tabo, abukisise tonke tendo tabo. Kude ingosi lenqoba sitha ngobe inemabutho lamanyenti, nesicwaga asincobi ngebunyenti bemandla aso. Lihash lempi lingeke likukhulule nome lingaba nemandla lamakhulu lingeke likusindise. Empeleni liso lasimakathe likulabo laba mesabako. Yebo, labo labathemba umsa wakhe, kuthi utawukhulula umphefumulo wabo ekufeni, kuthi ate ukhulula umphefumulo wabo ekufeni, abaphilise endlaleni. Umphefumulo wethu ethembele kusimakathe, yena ongumsithi wethu nelihawu lethu. Inhlitiyo yethu ijabula kuye ngobe sethembele egameni lakhe lelingcwele. Yebo simakathe, umsa wakho awusembese njengobe sethembele kuwe. Akuthunyiswe uyise nendothana namalo engcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo siqala siphuma eTestamenteni lelidala, sibhaliwe encwadini ya Genesis chapter 39. We are reading from verse 1 to 23. Genesis chapter 39, and we are reading from verse 1 to 23. Ema Ishmaela ehla naye Josefa aya eGibhithe, afike amthengisa kuPontifari, siphathimandla saFaro, lesasiyindvuna yetingadi tesigodlo. Simakathe waba naJosefa wamphumelelisa kuko konke. Josefa abehlala kalomnumzane waseGibhithe. Nalo mnumzane wabona ukuthi simakathe abena Josefa nekuthi simakathe abekwenta uqhume konke lokhu ke kwaphathwa tandla ta Josefa. Ngakho ke Josefa wasusa umusa kuPontifari, wambeka ukuthi abe yindvuna yakhe lengameleli ikhaya lakhe nayo yonke impahla yakhe. Kusukela ngalelo langa labekwa ngalo kwengamela likhaya laPontifari netimpahla takhe, simakathe walikusisa lelikhaya lalomGibhithe ngenxa ya Josefa. Sibusiso sasimakathe sasisethi kwako konke Pontifari labenako ekhaya nasemasimini. Ngakho ke Pontifari wakuyekelela etandleni ta Josefa, abengasahlupheki ngalutho ngaphandle kwekudla labekudla. Josefa abe muhle alikwa. Ngekuhamba kwesikhathi umkaPontifari wafisa Josefa, waze
phahluka wathi kuye, lala nami. Kodwa Josefa wala wathi, lalela la, inkosi yami kude lesahlupheka ngako lapha ekhaya, ngobe konke ikubeke esandleni sami. Inkosi ingilinganise nayo kuleli khaya, futhi kude lengigodlele kona ngaphandle kwakho, ngobe ungumkayo. Pho ngingabenta kanjani lobubi lobungaka ngone kuNkulunkulu? Kwala noma lo mfati ambekele siye amcela onke emalanga, kodwa akazange avume Josefa kulala naye, ngisho nekuthi ahlale naye imbala. Kodwa kwathi ngalelinye ilanga Josefa asesendlini enta umsebenzi wakhe, netisebenzi tasendlini tingekho, lo mfati wamdumela Josefa, wambamba ngengubo yakhe wathi, lala nami. Kodwa Josefa wanyomula lengubo, wabaleka wamshiya nayo, waphuma kulendlu. Wathi kube abone lo mfati ukuthi Josefa sewuphunyulile, wamshiya nalengubo, wabaleka waphuma. Wamemeta lamadvodza labesebenta kulendlu, wathi kuwo, asenibheke lo mHebheru ulethelwe kudlala ngathi la, ungingenele ekamelweni wangibamba afuna kulala nami, ngesuka mina ngahlaba inyanza leyo. Uthithe kube eve kuthi ngihlaba umkhosi, wabaleka washiya naye ingubo yakhe, waphuma la. Le ngubo wayigcina lo mfati kwaze kwafika indvodza yakhe. Yathi kube ifike indvodza yakhe, wayitshela leyo ndzaba ngalokufana nako, wathi, lesigqili semHebheru losilethe la emkhatsini wethu, singene setakimi satawudlala ngami, kodwa ngithithe kube ngihlabe inyanza leyo, sabaleka sashiya naye ingubo yaso, saphuma la endlini. Lo mfati wagcina ngekuthi, singiphathe kanjena-ke lesigcili sakho. Le nduna yathukuthelela Josefa kaMantini, yamthatha yamfaka ejele, lapho efike wahlala khona kanye netiboshwa tenkosi Faro. Ngesikhathi Josefa asejele, Simakadze wajinge waba naye, wamentela umusa, wamupha kutsandzeka emehlweni emgcinijele. Umgcinijele wabeka tonke tiboshwa ngaphansi kwesandla saJosefa. Yonke imisebenti leyayentiwa ejele yabekwa ngaphansi kwetandla taJosefa. Umgcinijele akazange aphindze ahlupheke ngaloko lokungaphansi kwesandla saJosefa, ngobe Simakadze abe naye, futhi konke labekwenta Josefa Simakadze abe kuphumelelisa. Siphela lapha sifundo sekuqala. Isifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha, sibhaliwe encwadini yaJohane, John chapter 3, we are reading from verse 16 to 21. John's Gospel, chapter 3, and we are reading from verse 16 to 21. 16 to 21.
uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangangekuthi wathi made wanikela ngendodana yakhe lekukuphela kwayo kuze kuthi noma ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakade. Ngoba uNkulunkulu akazange athumele indodana yakhe emhlabeni ukuthi itewulahla live ngeliqala kodwa kwekuthi live litewusindiswa ngayo. Lokholwa kuyo akalahlwa ngeliqala kodwa longakholwa vele sewulahliwe ngobe angakholwa egameni lendodana yaNkulunkulu lekukuphela kwayo. Wehlulelwa ngiko lokho ukuthi ukhanya kuthi sekufikile emhlabeni kepha abantu babe bathanza ubumnyama kunekukhanya ngenxa yemisebenzi yabo lemibi. Umuntu lo wenta lokubi uyakutonza kukhanya akedi ekukhanyeni funa imisebenzi yakhe ibonakale ebaleni. Kepha lo wenta liqiniso uyeda ekukhanyeni kuze kubonakale imisebenzi yakhe ukuthi yentiwe kuNkulunkulu. Siphela lapha sifundo sesibili. Sitawubuka lo Genesis bazalwane njengasemhleni asithandaza. Nkosi Jesu sivule emehlo. Nkosi Jesu silambise emphefumulweni yethu. Usende etinhlitweni tethu some sifune wena kuze kuthi uNkulunkulu wethu libito lakho likhathimliswe. Hlala nathi ke Nkosi ngekusivumela kwekuthi sibuke eveni lakho ngemehlo lembuliwe. Phinde futhi Nkosi live lakho ulende lingene emizweni yethu babe ligijime nayo kuze kuthi kudunyiswe libito lakho Jesu manje naphakade. Amen. Bangcwele njengoba bese ngiveleze ngishito sibuka nayi incwadi ya Genesis. Incwadi ya Genesis chapter 39 sibuka le sahluko sonkana. Lapho nasibona Josepha asendlini ya Pontifari sisho njalo Siswati. Sibona Josepha endlini ya Pontifari. Lana Josepha endlini ya Pontifari siphinde sibona nempilo ya Josepha, sibona nekubusiswa kwakhe. Noma netimo siphinde sibona impilo ya Josepha la khona alakhona kulala nemka Pontifar. He was Josepha endlini ya Pontifar. Pontifar lebekade angumuntu losikhulu saseGibhithe noma angumuntu obalulekile Josepha ebaMidian nakafika amthengisela baseGibhithe wamthenga Pontifar. Selokhu sibona sandla saNkulunkulu noma umuno waNkulunkulu uyaqondisa into letithite lapha ekuphileni kwaJosepha. Pontifar ke njalo bese ngishito beka umuntu lesingathi beka sebenza ay officer noma army commander wempi yenkosi yaseGibhithe. He was the captain of the guard. Lokusho ukuthi beka umuntu bekabaluleke kakhulu eGibhithe Pontifar. Le gama lelithi Pontifar akusilo igama lakhe kodwa
li office noma esigaba lesisho ukuthi leli gama lisho umuntu lo devoted to the son, devoted to the son. Now uthi pontifari usho ukuthi devoted to the son. Lento lena ihlanganeke nenkolo ngoba bekade inikele elangeni. Leli gama njalo sengishito le eGibhithe lali connected noma laliqhumana nenkolelo noma nenkolo tsite kwakuyisystem letsite yenkolo noma yenkolelo. So ke lona pontifari bekali officer la Faro, beka officer ya Faro lapha kuyela emlandweni webantu bemaHebheru. Siyathola ukuthi leli gama lelithi of eunuchy. Eunuchy ngumuntu lebekatheniwe, in other words somebody who was castrated. Lokusho ukuthi angeke abe nemndeni kude kuqhuba sibongo sakhe. Kude kuqhuba sibongo sakhe. Lo muntu ke lo ngumthenwa bekathenwa purposely kwekuthi ifocus yakhe yonke konke la kwentabo kube iservice etawubhekiswa enkosini. Ngeke uze utokwenda lo msebenzi wenkosi kodwa na uqhubeke ube indvodza. Wawufa ungabe indvodza, ungabe umfati, kodwa ube umuntu lotoseva lapha enkosini. So kwakuyinto ke libeyi ngingathi yinto beyise diet noma it was a practice lebekade yenteka kubantu lebebaseva ema-ofisini lasetulu lapha yana embusweni kokuthi bathenwe kuze ukuthi batoniketa inkonzo yabo yonke noma ukuthi nikela kwabo konke ekuthenini bente lenkonzo noma lo msebenzi ababitele wona wenkosi bawente ngekuthi nikela lokukhulu. So lese diet lesike saseku ubitwa ngeofficer noma ungiko noma awusiko. Njenganamuhla bantu abakubona bakubita ngemfundisi nababona uphethe iBhayibheli. Kulesi sikhathi nabathanda bakubita ngembishophi nababona wembethe kumbe ikathoki yakho. So ukhanda ukuthi noma usiyo lo bishop bantu abakubite ngaye noma usiyo lo mfundisi bantu abakubite ngaye. So ke nalapha ke wawubitwa ngeofficer uma ngabe bakubona usebenza letindzaba leti tasebukhosini ngoba kwase kwathi kanje ukuthi umuntu nakasebenza lapha yana ethuthane nenkosi kufuna ukuthi anqanyulwe lokuthi angaba nenganuko noma angaba umuntu loqhuba etinkanuko takhe. Inkanuko yakhe yinye ukuthi aseve inkosi. Nako nje kwakhe lokufuna ukuthi abofisa ngaso sonke isikhathi ukuthi aseve inkosi. Ngaloko sizathu ke asathi noma pontifa yena bekangilomunye yini walabathenwa mbamba noma bekangilomuntu ke walese setayet ukuthi bonke labasebenza lapha yana babetha ukuthi bangema officer noma bangebathenwa. So lapha ke angabitwa ngokuthi beka isikhulu semaphoyisa umphathi commander wemaphoyisa noma commissioner wemaphoyisa lebeka seva ngaphansi kwenkosi abuke lokho abuke tekuphepha etasebukhosini. Ngaleso sigaba leso ke umuntu lebeka thenjwa umuntu lebeka sezingeni lelisetulu emsebentini wakhe walapha ebukhosini bakaFaro. Sekuyintika ukuthi nakathengiswa Josepha athengiswa kulama Ishmaelite wathengwa nguye lo Pontifari wathengela Josepha ukuthi abe sigcili sakakhe. Ngithi teke uNkulunkulu sandla sakhe sikhona la ngoba Josepha ufuna agqine asikhulu agqine angumuntu lomkhulu
akazange uNkulunkulu avume ukuthi athengwe noma ngubani. Sigcile siyathengwa. Thengwa, excuse me, nguPontifar. Kuyenteka ukuthi ube senzaweni lethide, le positioned noma leqokwe nguNkulunkulu. So ke lapha Josepha uNkulunkulu wamqoka ukuthi akathengwe noma akathengiswe, athengwe, kodwa angathengwa noma ngubani, athengwe nguPontifar leka second in command lapha ya even lase Gibhithe phansi kwaFaro. Lokhu kusho something ngaJoseph. Uma ngabantu othengwa umuntu lo second in command ngemaphupho phathi ke Joseph lokhu bekungasiko into kumbe lebekayibukile noma lebekayibhekile. So ngifuna ukusho lokho ukuthi kulesinye isikhathi ungafanana neproperty, uthengiswe kube njani, usondele kubantu labathide etigabeni tekubusa kwelife noma tema office elife. Lokho kufuna ukuthi ukubuke ukutadisha ukuthi uNkulunkulu uthini ngempilo yakho, ngoba uNkulunkulu uyakhuluma la ukhona khona. Kunenkulumo manje ukuthi lengasi verbally audible, but there is something that God is saying ngempilo yakho. So ke siyambona Joseph la so yafika, so lapha la khona so uthengwe nguPontifa, uya kaPontifa. Bengaba noma nabani njalo bese ngishito, kodwa ngoba uNkulunkulu bekaneliqebo ngaye wabika ukuthi so uNkulunkulu waba naye Joseph. Ngendlula nje lapha kulo verse 1 angisho ukuthi ukulo likhaya lokulo, ukule community lokuyo, ukule live lokulo, you must know ukuthi akusi by chance or by mistake or by privilege ukuthi utelwe kulelo khaya. uNkulunkulu has appointed you for a certain task. Ungakhali ukuthi sebathwele nguwe la khaya senguwe njani, yathi ukuthi has appointed you for a naye Joseph. uNkulunkulu bekanaye Joseph. Lithi ke iBhayibheli inkosi noma simakathe abeka na Joseph. Uyabona le nhlupheko lena Josepha lebeseka kuyo, that ordeal, yinto lena lengathi kude umuntu emhlabeni lokho wabhekana nanasi simo Josepha lebekabhekene naso. Kumbe ungasho ukuthi uyahlupheka, kodwa mawubuka lento wakuJoseph, kusonto bomnakabo, bamphonsa emgodini, bamthengisa ayoba siqini. Kube uyabona ukuthi lama stages la ngalawahambile Josepha ngathi kude umuntu leke wawaphila wawahamba ngema stages lebe kanzima kakhulu empilweni yemuntu, kodwa uNkulunkulu anaye. Yayibona lento le ubhekana netimo letimatima, kodwa uNkulunkulu yena abanjani abe anawe. uNkulunkulu akazange wamlahla noma wamyekela. God did not abandon him. Noma ngabe sekunje, kodwa uNkulunkulu bese lokhu anaye. Ngisho nasatintweni letinqane nje letinganakeki tekuba siqili, uNkulunkulu bekanaye lo Joseph. Uma ngabe uNkulunkulu wavuma ukuthi Josepha abe siqili, and then uNkulunkulu usho ukuthi bekade umphumelelisa kuloko bekade ukwenda into lekade enta koJosepha tibe successful. Noma asiqila uNkulunkulu bekade umenta abe ngilophumelela. Uma ngabe unaNkulunkulu, noma ngabe ubhekene nayiphi inhlupheko, noma ngabe ubukeka
uphansi uabased kangakanani. Kodwa ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu utakukuphumelelisa ngekweqebo nangekwenhloso yakhe uNkulunkulu. Kulesinye isikhathi ke sifika la khona sikhonona khona ukuthi uma ngabe uNkulunkulu anaJosepha noma anawe noma nabani, uvumelani uNkulunkulu ukuthi ube setimeni leti so terrible leti buhlungu ngalendlela le. Uvumelani uNkulunkulu ukuthi ube setimeni leti uphekisa ngalendlela leti lukhuni ngalendlela le. Ngoba sine lesikholwako kuba ngathi singahamba nje sibhabhe sibithe into in Jesus name kwendeke kanje, in Jesus name kwendeke kanje. Sine lesikholwako uyabona kunesimo lesike safika ekuphileni nasekuhambeni kwami ngingumzalwane. Aze athi lo munye hawu kodwa uNkulunkulu ukuvumelana kwentekelani lo, nami ngize ngibuke ukuthi hayi kusho ukuthi kukhona la konakele khona empilweni yami. Kodwa ngisafunda live la uNkulunkulu ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uba nawe noma ufakwa kusiphi isimo, noma ngabe bugqili baluphi ihlobo, noma ngabe bulukhuni basiphi isimo, uNkulunkulu uba nawe. Avume futhi ukuthi ungeniswe kuleto timo letifanana naleto. Kodwa sibona ukuthi uNkulunkulu uyaqhubeka ethembeke kuwe nawe ethembeke kuye kuleyo sosimo. uNkulunkulu ethembeke kuwe noma akwethembe noma aku-entruste ngetinto letinkulu, aphinde akubusise, angagcini lapho, athi akutruste akubusisa uNkulunkulu, aphinde akwente uphumelele kuko konke lokwentako, kuso sonke isimo lobhekene naso. uNkulunkulu uyakwenta uphumelele. Uyabona impumelelo uyaphumelela usigcila uqingatekile uphumelele. Uyaphumelela bakuhleba bakubukela phansi bakukhuluma kabi, uyaphumelela uma ngabe uNkulunkulu unawo. Uyabona na ubuka ngaphandle lesimo saJosepha sekuhlutshulwa lijazi, ajikwe emgodini, akhishwe emgodini, athengiselwe ama-Ishmaelite amthengisele eMagibhite enjanjani. Unawubuka yonke lento lena awumboni uNkulunkulu kulama external affairs lakabhekene nawo Joseph. Kodwa uma ngabe uthatha liso lakho ubuka lelinye ingcenye, uyabona ukuthi lempumelelo yalendvodza ikhona into leyichazako ngalamanye amagama ukuthi uNkulunkulu unaye lo muntu lo. Uyabona mawumbuka Josepha, ubuka lingekhathi lakhe. Josepha bekanekuthula lengekhathi kwakhe, umphefumulo wakhe Josepha bewunekuthula njengenceku yaNkulunkulu. And wawubona lengekhathi kwakhe Josepha asenda tonke tinto, wawubona lokufanana kwakhe naNkulunkulu, that there is true likeness of God in this person. So ke Josepha ngalamanye amagama ngumuntu lo waphila asebudlelwaneni naNkulunkulu lophezu konke, ngumuntu lo waphila esibusisweni saNkulunkulu. Uyaphila esibusisweni saNkulunkulu, uhlutshulwe tinto, wentiwe tinto, waqanjelwa tinto, wabhalwe emaphepheni kabi noma kuma-social media kabi, noma wentiwa inhlekisa, ungumzalwane uyinceku yaNkulunkulu, kodwa uyaphila ku-communion with the Most High God. Aphinde uNkulunkulu aqhubeke akubusise. Uyabona ke bantu labanye abaqabanga ukuthi uNkulunkulu angakubusisa if you are not in the place of authority. Ngathi ungaba semagunyeni kubese kuthiwa you are in charge of this and that, ungathi lapho ke bona uNkulunkulu ubusisa lo Josepha, umbusisa ulapha phansi,
umbusisa usigqila uthengisiwe, umbusisa ukulelinye live lekuthunjwa live langalanda. uNkulunkulu akameli ukuthi ukhushulwe uyobekwa edulu ubekande atokubusisa. And uNkulunkulu uyasifundisa ngendlela Jesu lebekade iphatha ngayo aseselapha emhlabeni. Sithola sifundo lesiyebunqebu. He lived a life of a servant. Jesu uma ngabe sifunda encwadini yaMatthew chapter 20 verse 26. Uthi Jesu, if you want to be great in the kingdom, learn to be the servant of all. Uyabona? Mawufuna bamkhulu kulombuso, funza kuba sisebenti sabo bonke. Matthew chapter 20 verse 26. Aqhubeke chapter 20 verse 28 athi, ngoba indodana yemuntu ayitelanga kutokhontwa kodwa yetela kutokhonta. Iyasikhonta indodana yaNkulunkulu. Uyabona ke manengi ama titles lavelako ngaJesu angumesaya, kodwa bo onke lama titles lelilona lelinelichokuthini lelivela lilethe imeaning lenemandla ngilelo ukuthi Jesu usisebenti usikhonti sasimakathi. Masifunda incwadi yaMatthew chapter 12 verse 18 na Isaiah chapter 42 verse 1, Jesu uvela asikhonti sasimakathi. So ke thina njengemakholwa singakwenta lokho futhi singakufunza lokho ukuthi sibe disebenti. Singakwenta lokho futhi singakufunda lokuthi sibe disebenti. Kulesi isikhathi sikufunda ngoba sifoselelwa abantu ukuthi sibe disebenti. Kulesi isikhathi uma ngabe singakafoselelwa abantu kuyasinikeza sigaba ukuthi we must choose to be servant. Sikhethe kuba disebenti. Uma ngabe kude umuntu loyo wakufoselela kuloko, dikhethele wena njengemzalwane njengelikholwa ukuthi ube sisebenti. Kungabe sekhaya umake noma umbabe noma umfana, ube sisebenti ungabali, ube inqeku kulelo khaya. So Joseph, he was a successful man and he was in the house of his master the Egyptian. Uyabona ke uma ngabe sibuka le phansi kule nkonzo yakhe Josepha leNkulunkulu ambitela kuyo ngemaphupho nangani, siyabona ukuthi Josepha bengasi in control of ama circumstances akhe. Kunetimo letsithi kanza side emandla over tona, kodwa letimo lesikito tisimikise somewhere. So kuba bethe mandla kunesimo nami lengibhekane naso noma lengiso nawo lobhekene naso lokiso ude emandla over leso simo, kodwa lesimo sinemandla over you. Uma bungataba kufuna ukuthi lesimo wenteni ngaso utawukhanda wente impilo yakho yaba miserable. Sometimes you need to surrender under leso simo ubese ubheka kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu lokungiyena overrula kubi bonke noma ngaba kubi kangakanani kuleso simo lokuso uNkulunkulu ukhona, uya overrula uNkulunkulu leso simo leso. Lesi isikhathi ngebazalwane kunetimo la khona sithi khanza singakhona. Uyabona ukuthi besingakhetha njani noma sikhetheni side kukhetha lesimo masasikufake la shokini athi umuntu I am in between the hard surface and the rock. Uthi kanze ulapho and lokho kungilenye yenhloso yaNkulunkulu ukuthi ube lapho wena.
ube kulesimo lo sikubeka in between the hard surface and the rock. So le Nkosi yakhe noma lomphathi wakhe Josefa wabona ukuthi uNkulunkulu unaye, simakathe unaye, ngoba mangabe simakathe anawe bayatsanza abatsanzi bantu batawubona ukuthi simakathe unawe. Usho njalo Nicodemus itolo naketa kuJesu wathi siyathi kwekuthi wena uvela kuNkulunkulu. Noma bebengafuni ukukhuluma kube kuvakale, kodwa nakafika ngalesikhathi afika ngaso wathi siyathi, noma bebaphikisa bendani kodwa kwakukhona athi siyathi. Le Nkosi yathi kwekuthi simakathe unaye lo Josefa. Lokhu kwentiwa yini ukuthi ikwadi le Nkosi? Yakwatiswa ukuthi lo Josefa bekamethemba lo Nkulunkulu wakhe. Kunesikhathi la khona kufuna kubonakale khona kumethemba kwethu uNkulunkulu uma ngabe sihlangabetene netimo. Laba labasiphethe babona ukuthi siyamethemba uNkulunkulu. Laba labasitreat njengethi igqila babona ukuthi siyamethemba uNkulunkulu. Kwesibili, Joseph was very diligent in his work. Uyabona kwa diligent lokuthi nikela ngenjabulo uwenze umsebenzi wakho ungabonakali kwethu ingathi lo msebenzi uwenta njena une after test, uwente lo msebenzi ngenjabulo kube khona kuqhakaza kwebuso bakho ngesikhathi wenda lo msebenzi. Le Nkosi lo mphathi wakhe wabona ukuthi lo Josefa lokunento lehlukile ngaye uyamethemba lo Nkulunkulu wakhe. Kwesibili, le Nkosi noma lo Potifari wabona ukuthi uNkulunkulu uyambusisa lo Josefa njengoba amethemba uNkulunkulu wakhe, uyambusisa. Asigqila Josefa watenta letinto leti taphatheka tabonakala. Endike Josefa akazange aza akufihle lokhu kumkhonta kwakhe uNkulunkulu kulenzawo le, wakwenta ukuthi lento ibe real, ibonakale. Umntwana lithi live laNkulunkulu khulisa umntwana ngendlela lenge yakhe lekuyawuthi kusasa nasekakhulile angasuki kuyo. Jakobe wamkhulisa ngekumfundisa uNkulunkulu amqane kwekuthi yemfana bantwana bethu asibakhulise sathi asinakuba nabo sonke isikhathi. Kuthi isikhathi la khona kumbe siya usabela khona libito lethu sibashiye abantwana bethu batawusala kubani? Abasale abantwana bathi ukuthi ukhona uNkulunkulu uyaphila wekukhontwa. Thina njengabalandeli baNkulunkulu noma abalandeli baJesu, bazalwane, ngifuna kusho ukuthi sisaphila asikwende kube iprinciple, kube umgomo wethu kwethi la siphila khona akabonakala eJesu. Emsebentini yethu akabonakala eJesu. Njalo sengishito njengathi Joseph wakhomba kumethemba uNkulunkulu emsebentini, aseniyeke kudoje emsebentini, aseniyeke kuqambe manga emsebentini, aseniyeke kwebe emsebentini, aseniyeke kuswaba manenta umsebenzi, asenikhombe ukuthi nina nibusisiwe nisenda lo msebenzi le misebenzi leniyendawo, kuze ukuthi bantu labangakholwa basibone sizathu sekukholwa nguJesu. Asanime ukuthi sitabashumayela la msebentini, shumayela ngetento takho, ungebi, ungaqambe manga. Baphathi abangathi liqiniso lalenza basitayithola kubani ngoba nalabo abakholwa ngoba bayafana nabo. Nangabe kubanjwe amatoyitoyi bahamba phambili, abakhuteki nabo. Angisho ukuthi ningatoyitoyi mabethi into ingalungi kahle, kodwa kutoyitoya kwena kwehluke. Kuyeke lokubangilokuthuka inhlamba, kuyeke kubangiloko ukuthi ni criticize abantu labaniphethe, kodwa khulumani kahle nithi mfethe tikhaloteni ngendlela lekhomba buKristu. So ke lana kwabonakala umehluko kithi thina lesikholwako. Awubonakala umehluko ukuthi sehlukile, asifanani nebantu belive noma ngabe siletha kukhona noma kunganetiseki kwethu, kodwa asikulethe ngendlela lene kuhlonipha, ihloniphe bantu laba kuleso sigaba leso. uNkulunkulu ke beka naye Josefa. Lapha sibona siyaqathanisa bomnaka boJosefa naye Josefa.
Uma wesiqhathanisa bomnaka boJosefa naye Josefa, bomnaka boJosefa abazange baze bathengiswe bona, babetiqile, bebahleli balala emibhedeni yabo, bahleli emakhaya kubo. Josefa wathengiswa abasicili, angazalali ekhaya kubo, angahlali nebakubo. Kodwa nayi lento lengifuna ukuyiveza ukuthi Josefa yena ngesikhathi alena asigqili, bekasigqili lesikhululekile. Sibantwana baNkulunkulu sithi sigqilatekile kodwa sibe sikhululekile. Kunetinto lesingatendi lesitigilata kuto ukuthi lokho ngiboshiwe ukuthi angeke ngize ngikwenze, kodwa sibe sikhululekile esonweni ukuthi thina asisabanjwanga sono. Number 1, bomnaka boJosefa bebangakakhululeki. Ngisho ukuthina bomnaka boJosefa bebangakakhululeki. Number 1, bebadiqili temfihlo bebanayo ukuthi Josefa akazange wadliwa silwane, kodwa bamthengisa Josefa. They were not free, but they were slaves of their own secrets. Number 2, bebaphethe lihlazo, noma phela bahamba khona lihlazo labo lalisebaleni ngesento sabo. Number 3, beba guilty, bathi vela ukuthi baneliqala. Kunebantu longathi wena bakhululekile, balala embhedeni yabo, banjanja, kodwa lengekhathi kwabo ayikho inkululeko ngetendo tabo labatente kulabanye bantu. Now, uNkulunkulu wayibusisa indlu eyaPotifari ngesikhathi Josefa akulena. Kunetindzawo letifuna tibusiseke ngeke ukuthi sikhona thina kuleyo ndzawo. Wamenda Potifari Josefa ukuthi abe ikela emagunyeni aJosefa ngoba bese kabone lokuthide. Kunebantu labathenga tikhundla, labathenga bathenga emagunya. Lomnyazi asho lesikhundla lesi mina ngisebentele ngisijulukele, ngisithengile ngambe ngisihambele. Amele emabandleni labo bantu bayathi basijulukele leso sikhundla, babe imshosholomane, bagijima, babe imsheshele mwane, bayothengisela abanye kulaba labangetulu, bayothenga lesikhundla. Umbona lo muntu ngendlela laphatha ngayo labanye abantu, umbona lo muntu ngendlela lenta ngayo ukuthi akakabitwa uNkulunkulu, akakabekwa uNkulunkulu lapha yana, kodwa utibeke yena, utithengise yena, wayothi beka lapha ya. Josefa kwabonakala ngemisebenzi yakhe, kwabonakala ngempilo yakhe, kwabonakala administrative roles akhe. Kunebantu laba administrative zero, kodwa lo muntu uphethe nyalo laphethe khona ungmanager, CEO, ungbishop, ungprofet, ungmvangeli, ungarchdeacon, ungrector, ungpriest in church, unkonza. Unawuthi uyalenzelela lo muntu akaqualify neze kuba kule position lakiyo administrative roles akhe. Ufailile nawuthi uyalandzela ukuthi uhambe kuphi wafeyila, wahamba kuphi wafeyila, ude nake wakuphatha ngesandla sakhe kwaphila. Uyabona? Kodwa namhla sobeyajaka benrector, ubekiwe lapha noba assistant, kude lakuthakwentela, wabekwa lapha nakwekutanjani, kude la ake waba khona ufika wabulala kwafa, wakhanda ukuthi lokho waqisha. Namhla sobekiwe senrector, sowengamele uphethe. Ubese uyatibuta. Kodwa bazalwane siyawufika phi ngalobu mbhulu nebunyoka lesibente esontweni. Labanye babente emsebentini, lo muntu usonikwa ukuthi akaphatha lapha emsebentini, lo muntu ude nguzero, akazange afunde, akazange njani, ude ne-experience period sekwenda lokho.
uthi angisho kubantu labaphethe labasetikhundleni labasemagunyeni wathi ufike njani nembeza wakho uyehati kodwa ufike lapho ufike njani. Josefa wendlula ebumatimeni before afike lapho waba nenzondo bomnakabo bamjika emkhothini asimboni Josefa uqala le uba ngisupervisor ubika tonke into leti ngahambi kahle kuyise letentiwa bomnakabo uba yisupervisor bambona bomnakabo this person is something. Namuhla usendlini yaPontifar ukulendlu lena nje kubonakala uNkulunkulu uyashayina ngaye. uNkulunkulu uyambusisa Josefa. Umbusiselani Josefa yeNkulunkulu is because Joseph is faithful. He has a faithfulness that he showed towards God and towards his fellow men. uNkulunkulu ke wenda siqiniseko sokuthi lo Josefa lona noma ngabe ukuphi utaqhubeka mente advance anwebeke not because of a position ukuthi mengameli uphethe ngurector kodwa na aslave ale phansi ngumshumayeli I congregate wabonakala ukuthi this person has something to share with the world. Mayibonga imvana abathandekayo. So akubithi kwakuze ube ngumengameli ube ngurector ube ngubishop ube ngarchdeacon ube ngonza kona ke tobonakala kuwena zoya kwathi part ufika lapho ufika njani ufike uyile lefikise lapho kahle kahle. Sinenkinga emhlabeni yebantu laba assume ama position abangawa deserve. Uyabona ke bekuyawubalula uma ngabe besingakuwa ngalendlela uma ngabe sibuka Joseph wathi Joseph lala khona lenza weyinqane ungasebenzi kakhulu kodwa Joseph wasebenza wa excella kuloba slave kwakhe wa excella Joseph wathi emsebenzini noma unqane ngilungele konke wa excella khona lapha phansi. Josefa wangawenda umsebenzi wakhe wabashedi kodwa wawenda umsebenzi wakhe wabamuhle wonke umuntu wabona. Uyabona mangabe uphansi uyaqabanga hayi kude nalo nginakile nalo ngibonako wente ngekwedzelela bekasigcili kodwa umsebenzi wakhe wawenda ngendlela leqhulisana. So Musa kusibukela phansi sigaba sakho lobuso manje. Sigaba sakho lobuso manje sepenta usebenzisise wathi ukuthi kusasa uNkulunkulu noma ngabe sewuthini utawuqhubeka usebenze njengoba uNkulunkulu beseloku akusebenzisa nangeyitona. Josefa wakholelwa kuNkulunkulu kwathi uNkulunkulu utambusisa khona khona kuba khona lokubasigcili la thengiswa khona kaPontifar ukuthi uyathengiswa wathi uNkulunkulu utangibusisa khona khona akazange Josefa amele ukuthi aphakanyiswe akhule anikwe amagunya anikwe iphupho lakhe lifezeke ubeka kodwa Josefa wavele wathenda letinto khona lapha phansi. Siyabonga Nkosi yami ubaba Qimba umfundisi lona umfundisi lobusisekile enhlitweni yami kanye nawe bongiwe ntombi kayisemkhaya. Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu usibheke ukuthi si-excele khona la yena nangabe uyashanyela esontweni noma ekhaya lakho noma emsebenzini nangabe wentana excela emsebenzini wakho funda ku-excela kwenta tinto with excellence. uNkulunkulu wayibusisa lendlu yalomgibhithe nenqa ya Joseph asekebe khona kubusiseka kwebantu kwetindzawo nenqa yebukhona bakho. Uyabona kule migomo lena Josefa lebeka phila ngayo aphila ngaphansi kwemigomo lemgayidako
uyingathi nathi emsebentini la sisebenza khona kungaba khona leyo mgomo le awusiguide ekutheni asibuphile buNkulunkulu bantu aba bantu abaphuma baya emsebentini ubona nje nendlela abagqoka ngayo kwathi hayike nyalo uye emsebentini sothi khululekele nakaye esontweni ubona ngendlela agqoka ngayo ubona ukuthi lo muntu lona uyishaya emuva ayishaya embili akabonakale uNkulunkulu nakule mpahla lo egqokayo lo munye egqoka impahla uvela ubone nje ukuthi lo muntu lona phela usihambela ngunu lo nabo lento lo egqokile kwende njani uyabonakala yini uNkulunkulu ilendlela lokhuluma ngayo uyabonakala yini uNkulunkulu Josepha wamenta uNkulunkulu wabonakala emsebentini wakhe siyambona ke uNkulunkulu oh praise God intombi kayise praise God entombi yasekhaya eshiselweni siyambona Josepha lapha ushiya lendzawo yakubo uta kulendzawo manje lena lasakiyo Josepha akuzange ukuthina kasuke ekhaya kubo avela phakame masiyana cha awuzange kwenteke lokho uyabona Josepha masifu 37:2 bekana 17 years he was 17 years ngalezo sikhathi leso bomnakabo bamthengisa he was 17 years uthengiswa at his teenage age uma ngabe isikhathi sephakanyiswa wesonikwa sigaba laphayana he was 30 years of age uma ufunda ku chapter 41 verse 46 Genesis chapter 41 verse 46 he was 30 years makaphakanyiswa Josepha aniketwa emagunya ukuthi nyalo ka Josepha selezothatha lokho ukuthi there was 13 years in between of training how many years of training wena so babesigaba lesitaphethulu nje so pusha ufuna wena zofuna bamankulu basi zofuna lapha netulu wena zofuna bamuwe how many years of experience how many years of training unebantu labasihluphayo bajakathi khundla leti labangathi deserve so jaya uba CEO so jaya uba manager so jaya uba director so jaya uba utraineke nini angikhulumi ngale nto yephepha mina uthi wena usota lephepha mina sengine PhD mina sengine diploma mina sengine certificate semsebenzi ya wena udinga phela wena ukuthola billion salomsebenzi you have not even mentored kunebantu abangakake baba mentored abafuna mentor ukumentorishwa umuntu akafunda ufuna inkomishwa yodwa yena ufuna nje banguye umentorishwa ngibani who mentored you Joseph it took 13 years of training from 17 to 30 years 13 years in between now kulo 13 years we're training kuna 11 years lo 11 years he spent alapha ya nakuzanele endlini maybe before ngifike lapho angisho lokho ukuthi kule minyaka lengibali kuna 2 years usejele but ke before afike ejele hayi lento lena lesibonako namuhla ukuthi umuntu umquzasha kwamthatha lesikhathi lesi Josepha under training atrainwa nguNkulunkulu ukuthi aqeqesheke impilo yakhe ifike esingeni ukuthi abe ngiloko uNkulunkulu lafuna ukuthi abe ngiko uyabona ke ku train for 11 years ubonakala kuyinto lenze iminyaka lemide kakhulu kodwa ke uma ngabe thina sicabanga siyacabanga ukuthi uma ngabe uwakaNkulunkulu wenda into kaNkulunkulu kufuna ukuthi igama likaJesu hey
tinto taNkulunkulu letingito sibili bazalwane tiyasithatha isikhathi kwaNkulunkulu lokungiko sibili akwenteki kube bam njengelikhowe akwenteki kanjalo kwaNkulunkulu kulesinye isikhathi kuhle kwenteka lama abnormalities kwekuthi uNkulunkulu akwente kanje but nakhona noma akwente kanje uNkulunkulu still udemanda ihumility and respect kubantu bakhe ngoba uNkulunkulu akaqhumisi nje uqhumetulu njengelikhowe ngoba ungcono kodwa uthi uNkulunkulu go down the more uphakama ngetikhundla uthi uNkulunkulu go down yehla dithobe so ke lapha siyabona ke ukuthi uNkulunkulu esikhathini lesinengi uNkulunkulu uyakuvumela kwekuthi bantu lata obasebenzisa akuhambise kancane movements kwaNkulunkulu kulesiya isikhathi akugijimi funa kusho kuwe angikwazi ukuthi kuphi la usha khona la uthothomba khona angiyathi iminyaka yakho ukuthi mingaki kodwa ngifuna kusho lokho ukuthi umntwana akahlali namuhla esiswini senina kusasa uyaphuma noma leviki letaka noma 3 months soyaphuma kuphinda aphekwe for 9 months ahleli la esiswini senina aphekwa uthe nje umntwana lokhulelwa namhla ngishona Jesu wathatha 9 months esiswini senina umntwana i-development yakhe nayo ithatha isikhathi kancane akafanani nesilwane lesithi sitalwa nje namhla liyoshona langa sesiyadwa impela sitamakhamba sasa sesiyadidlela siyamunya sesihle sincutha netshana cha umuntu akasinjalo umuntu uthatha isikhathi uNkulunkulu umuntu amprepare for certain tasks umuntu akafanani nelukhula lokuthi namuhla selikhulile selwendlula lokho lenguhlanyele umuntu uNkulunkulu unesikhathi sakhe sekumakha nekumlungisa so ke lenkosi noma lo master lona washiya tonke tindvo esandleni salomfo esathi lokho ukuthi ngalamanye amagama Josepha beka ngumuntu bekathi khandla ngemsebenzi he was a hard worker hallelujah Joseph I'm sorry for network network ivele iyamfimfa ntomguys Joseph was a hard worker uma ngabe ungumzalwane at his early age young as he was a hard worker kupita ube nawe ama qualities ebangisisebenzi obangumsebenzi Joseph makafika eGibhithe beka nenhlanhla lembi or he was in a very great disadvantage leni ngikusho lo kweqala Joseph ufika lapha eGibhithe akalwathi ulwimi lolukhulunywa eGibhithe ingqinamba yeqala leyo ukuthi kukhulunywa ulwimi lolu unfamiliar number 2 Joseph akawathi emasiko aseGibhithe number 3 Joseph akayathi imihambo yaseGibhithe I talk of the culture and customs akakwathi lokho Joseph and Joseph lapha kwabo nalendlela nje ukuthi into tentiwa kanjani lapha how do you do business la kulelive lesekathunjelwe kulo lesekasiqhila lefuna ukuthi afunde indoda khona lo wokumbeka Joseph njengesigcila ukuthi avuke lokho ekseni ende imisebenzi yalakhaya alale very late atinika isikhathi atikandla ukuthi akafunze indoda lakhaya uyabona uma ngabe ungumfundzi
kufuna ukuthi uthi kandle ngathi kukhuluma nalabafundzako kwathi mangabe uyafunda athi kandle into athina utakalula. You need to give yourself time to sleep very late and to wake up very early. Ungafuni nje ukuthi ube ntamati so funa kwekuthi into ungatenta kanjani ngendlela leta ukhomba ukuthi uNkulunkulu uyaphila empilweni yakho. So kuyabonakala ke lapha uthi Josepha ekukhuleni kwakhe siyakhumbula ukuthi bekafaka ingubo lenze ngishilo ngathi lengubo lenze yayisho ukuthi is a supervisor, a manager, umuntu lo enda imisebenzi lelulana hayi imisebenzi lematini. Josepha ukhula ubuka abantu abasebenzako ukuthi basebenza njani. Excuse me. Kodwa na ke angeke ube supervisor ungazange sewukesebenzi noma ungawathi umsebenzi. Lana Josepha noma ngabe ugqumile let's nyathi kaba ephulana ukandathi uyagquma uhlale ngale but ugqume wahlala ngale kubitha uhambe la ugqume khona. Josepha bekake bengusupervisor asupervisor bomnaka bonjani kodwa nyalo sekubitha nyalo ende lo msebenzi ukebe waba ngisupervisor ube ureja waba ngibani lenga phambili nyalo kubitha ubuyele emuva uyohamba lethi gaba lethi longa ngathi hambi idolo. Yabona ke lobo kuyayidala icrisis bantu. Umuntu sowembethe ingubo lethi inkulu umuntu uzothi abese uyaguqulwa ukuthi buyele emuva ke manje uyosebenza buyele emuva manje uyophathwa buyele emuva uyokwenda umsebenzi lebo ubuka labanye abantu bawenda nyalo sengwela ukufuna uyokwenda lo msebenzi le ungakake wawenda idolo. Kungako ngithi icrisis le kodwa sibona Josepha uya accepta uyamukela itransformation where let this thing iqale ngaphakathi kwakhe imguqule inhlitho yakhe aguquleke atokhona wekuthi ente lo msebenzi ngalendlela lefanelekile. Ngalesikhathi Josepha enta lokho uNkulunkulu wabese uyamniketa administrative skills wekuthi lento lena ungayenta kanjani. Uyathi ngalesikhathi uvuma wena qala ukuthi uNkulunkulu nangimina transform me kuze ngento umsebenzi wakho uNkulunkulu uyasukuma esihlalweni sakhe atokwenda umsebenzi wakhe ngawe. Wasophinde uyamnika uNkulunkulu nenhlitiyo yekusebenza ngekuthi miselana kelelu wonke uNkulunkulu ubese uyakwentela nalolo kunye ngokucabanga ukuthi ngeke uzokukhona. Sexual intimacy njengoba sitawubona akwenta lapha siphinde futhi siyathola ukuthi Josepha beka qitha sikhathi sakhe lesine wathi wakathandazela inkosi yakhe athandazela naleli live lonke laseGibhithe. Josepha ngetulu kwaloko beka umuntu beka vigilant litho lakhe lalikhaliphise kwelcause akhona kubona into amanage into natasendlini athi manager ngaleyo ndlela leyo. Uyabona ke konke ngesikhathi njengoba nenkosi yashiya konke esandleni kaJosepha umphathi wakhe wabona into letimangalisayo nathi asesike sifunda kushiya tonke into esandleni saJesu. Jesu atawusentela lokhu lesehluleka ukukwenda Jesu utawusentela asentele emakhaya ethu impilo yethu akubusiseke yonke lento kubusiseke ngoba kuna Jesu. Josepha siyathola ukuthi beka ngumuntu beka muhle beka likwa. Uma vela nje Josepha abonakala bebonakala likwa. LiBhayibheli ke lisitshela ngalabanye abantu lababili lebe bangemakha noma bebabahle leli babita ukuthi beba beautiful. Weqala nguDavide masifunda ku 1 Samuel chapter 16 verse 12. Wesibili nguSolomon masifunda 2 Samuel chapter 14 verse 25. Kubese ukuthi Moses yena sitshela ukuthi he was a beautiful child
not ukuthi he was a beautiful man whatever, but beautiful child. Lalabanye kuthiwa Absalom was beautiful, David was beautiful, but uMoses kuthiwa he was a beautiful child. Masifunda child. Sasibona ke manje Josepha umelana silingo lesimatima lesi umfati waPontifa uyam-invite uthi hey buya man, into ukuthi nje ukuphelela kancane. Lapha umkaPontifa wamlangadelela, wamfuna ukuthi hawu man ungiphephela, uyabona kuthiwa kudla kwenkosi akwaliwe. Lalapha kwakulukhuni kwala kwekuthi utokwala uniketwa inkosikade yenkosi, kodwa ngoba yayimnika lokhu wrong wagwala wathi angeke aze akuhle lokho nje. But ke lana lenye into lesibesifunze bese ngishito ngathi Potiphar is an officer, is a eunuch, is one of those who are castrated. Ngaphinde ngathi angathi noma bekunjalo enibamba, but asasikasathi ukuthi lona vele bekangumthenwa la. According to Exodus chapter 39 verse 1, beka ngumthenwa lo Potiphar lona atheniwe. So ke lana ke singabuka ukuthi lo mfati kuyasho ukuthi mase kafuna tidzingo tekulala kumbe bekabuka ngaphandle ngoba la ndlini kude vele labangakuthola khona ngoba lona bekatheniwe angenalutho lebeyangamsitanga. Kunakwenta ukuthi lo mkaPontifa lona vele bekatidingo takhe tatinetiswa ngaphandle, tinetiswa ngilabanye bantu. So kumbe kwakungesinkinga lokho kwekuthi njengoba umyeni wami anjena ngitawuthola vele ngitawuncinta ngaphandle kubamba liphanga. Lokho ukuthi indaba yebungcwele noma yokuhloba noma yepurity yemshado ukuthi awuzukulala ngaphandle kwakungesinkinga lokho, kwakwentiwa nje ama-arrangement ukuthi kube khona lo tothola athi inswi kancane ubuye ube right uqhubeke nempilo. Kwakungesi-street ngalamanye amagama. And ke lana namuhla siyabona ukuthi ikhona leyo attitude yaseGibhithe. Siyakubona ukuthi kunebantu labashadile kodwa nabahle bathi bahamba ngaphandle bawuthola ngisho nabanye bangemaKristu, ukade uthi ungumKristu nje kodwa ubhizi ngaphandle, uthi indoda yakhe ayimenedisi njanjanyana ngawo zothola ngaphandle, noma umfati wakhe akamenedisi zothola ngaphandle, athi kunesicela la ngasitholi lena lo mfati wakhe akafuni kusenda so uyasithola ngaphandle. Siyabona siyakuva lokho ukhona kuyenteka ukuthi bantu bambe bawokunetisa tidingo tabo tekulala ngaphandle. And lokho kungemanga aSathane ukuthi Sathane ayabamkhiphele ngaphandle ethi hambani niyolala ngaphandle. Lo washada nalomthenwa athi kahle ukuthi ngumthenwa lo washada naye kodwa wafuna ukuthi awonela ngaphandle. Anyway kude inkinga lusiko labantu bavuma, kodwa wena umKristu wangena la wathi kukuhle noma kukubi size sehlukaniswe kufa. So ungenile la sothi hawu lapha angitholi angeneli. Aweneli ini bongena uthi ungelela ini lana uthi takukuhle noma kukubi ngize ngihlule kufa. Namuhla wena soyaqhuma ama-friends letha lo ndaba labe banako bangakashadi athi asengive ngikhona ukuthi nasengilenge ekhathi ngidakwenela yini athi anambithela ngaphandle bathi bangelele ngekhathi uphinde futhi still usafuna konambitha ngaphandle futhi. Sinemkhuba lesiubonako lapha ukuthi bantu bakholiwe nje bathi obadlala ngekukhona. Andike lokunye lesikubonako la sikubona ukuthi Egypt lama morals akhona were very low when coming to impilo yebantu labashadile noma expectations kulendlela ukuthi bantu batiphatha kanjani.
kwakulula nje ukuthi bantu bahamba bayolala ngaphandle into leti kanjalo kunemka Potifa kwathi wathi hawu kukhona kumbe labamnethisako ngaphandle kwakungesiyo inkinga leyo noma le ndoda beyiva buhlungu kodwa uyayithi uthini ngoba ayikhona ukuwenda lokho nanamuhla our modern culture iyakuvuma lokho ukhande ukuthi bantu kuthiwa hayi is an open relationship lakho nabantu tokhanda ukuthi bayalala they have sexual intercourse or intimacy ngaphambi kokuba bathi commit engalokuphelele bathi hayi akusho lutho lokho njanjanyana nje uyabona nje sivumelene kunjanjani bazalwane angisho ukuthi wrong ukuthi wende leyo nto leyo lento lena yemshado noma iBhayibheli nempilo nje iyakubeka ukuthi lento ikahle yentiwe bantu labathi committee lomunye kulomunye iyentiwe emshadweni bantu labanebudlelwane bemshado uyabona isex meaningless uma ngabe uyenta ngaphandle kwemshado uyenta nje uyentela ienjoyment but lento lena was meant to bind people to bond this relationship yabona uma ngabe uhamba ubhinda into leti ngekho nje ubhinda ini ubopha ini kulethi into leti ntendawo so ke Josepha masifunda chapter 39 verse 6 umuntu bekalikhwa bekahawukeleka andike lapha kulomka Potifa kwakubonakala ukuthi avela utamthola ngoba ulandlini nalabanye abafakta bamhawukelako baze basho bathi lapha yana utotholakala kalula lapha ngoba lokomka Potifa kuhlala naye njanjanyana kodwa nake siyabona ukuthi lena bekuyi-challenge lo mfati bekabona ukuthi uyathi mangingathola lokhu nami ngingenela ngabanjani kodwa nalo Josepha wabona ukuthi lento lela mina angeke ngize ngiyente ngeke futhi ngize ngivume noma lo make angifisa kangaka ngiqela kangaka kodwa angeke mina ngize ngivume kukwenta lokho waze wathi lo make waphahliwa ngalinye langa wathi lala nami waba nesibindi kumtshela ukuthi lala nami uyayibona ke lento lena sowutshelwa umuntu ukuthi lala nami umngankosi umuntu lomuhle njanjanyana bazalwane tilingo lethi njena thina labanye atikakade asifikela futhi siyatandaza thingasifikele ngoba si weak kulesi isikhathi labanengi bafikele bathi resistor bakhona kuma sebafikile athi umuntu lala nami athi lona no angeke ngikwente lokho so labanye bethu we are so weak kulukhulu ukuthi ungaphika sekafike lapha lo muntu lomnyanga athi awungibanjelo ngamadloti lomnyaka inathi kodwa na Josepha lana siyambona ukuthi wehlula silingo lesi strong uyabona lesilingo lesekulalana lesekulala lesi simatima kulukhulu kusibalekela kulabanene uyabona ke ikona ke ingoti lekhona kwekuthi sathane labanengi uyabalinga ngalesilingo lesi endike liBhayibheli lisichazela ngalokho sebaleni kwekuthi uNkulunkulu angeke avume ukuthi silingwe ngalokho ungethulu kwamandla ethu masifunda 1 Corinthians chapter 10 verse 13 kuyathi noma ngabe sekwendekile salingwa uNkulunkulu abuya sentele nendlela yekuphepha khona lapho so uNkulunkulu uyasitshengisa ukuthi ukhona vele labentele indlela labafanana nabo Josepha yekuphepha kunathi tilingo nathi endike lana bazalwane ngisasho njalo ngifuna ukuveta wasibalekele lesilingo labanye sathane uyabavetela lesilingo kwekuthi nasi sesikhona basiresist labanye bethu bahamba bakhawukela nje ubona nangendlela umuntu labuka ngayo umfati wemuntu noma labuka ngayo intombi yemuntu ubona ukuthi uyamfuna phela ubuka ngemehle passion ufuna kulala naye lo ukholiwe kodwa uyamfuna so asithi susa asithi lumule kuleto into letho bazalwane simcele uNkulunkulu asisite asikhweshise kuleto into letho wakhuluma lapha ucela kulana naye njanjani kodwa na Josepha ngenxa yekwethembeka kwakhe kuNkulunkulu akazange akuvume lokho nangenxa yokuthi bekahlonipha naPotifari nanaye athi hlonipha wabamba wema
uyabona kufanele kube netinto lokuthi buke emdleleni yakho yekukholwa ukuthi angeke ngikwende lokhu angiphambanisa naNkulunkulu, lokhu angiphambanisa nemphathi wami, lokhu angiphambanisa nami uqobo lwami ekungilahlekisela. Lana ke for 11 years Joseph ahleli kunayindlu naye solo kabhekene nathi tilingo nathi. Kodwa na lokhu Joseph kwamshiya qualities akhe ekukholwa asebaleni abuka noma abonakala kunanoma ngabe ngibani. Kwaba nema reasons angeke ukhona ukusibalekela lesolo sekulalana mawude tizathu lokuthi beka ukuthi awufunileni wena kulala. Batho nje ngisindisiwe mina angilali cha lokho angeke kuze kukulamlele. Kufuna kube netizathu asengitibeke ke nathi tizathu le Josepha wabanato ukuthi a refuse lesono se sexual intimacy nemfati wemphathi wakhe. Number 1, Josepha wathi wena ungumfati wenkosi yami. Akazange Josepha amflithele noma amkhulukhulumise into letawuprovoka lento yekulala ukuthi bagcine balele. Wavele wakubeka nje balento wena ungumfati wenkosi yami. Bantu ke labalibele, bantu labathi kula balibala kuflitha labanye bakhuluma emagama lathithe bente some little fun. Ukuthi akubamba lento utathi kanti uvuka ethi kwemuntu. Uma ngabe utolibala kwenta njalo, Josepha wathi wena ungumfati wenkosi yami, umfati wemphathi wami. Angeke. That was reason number 1. Sizathu sesibili, Josepha wakhumbula ukuthi yini irresponsibility yakhe okanye umsebenzi wakhe la kuleli khaya. Uthi my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. Uthi umphathi wami akati lutho yena. Konke le lakwatiko ukuthi ukunikele esandleni sami. So he knew his responsibility. Into leyakubakela ukuthi ungalali. You must know what is your responsibility. Uma ungathatha ukuthi what is your responsibility, uthi khanda uvuka ethi kwemuntu noma uvuka phansi kwemuntu. So Joseph wathi yini umsebenzi okanye iqanduva lwakhe la endlini kaPontifari. Wakhumbula Joseph ukuthi kungakanani lathi kumosha noma lathi akuluza uma ngabe angalala nanangibake nawo. Uyabona ke namuhla bantu lesiphila nabo namuhla kulukhuni ukuthi umuntu angathi hey ngithi awuluza kangakanani, ubothi uyathi phela nangathi wangifike lapha yana ngiyothi hamula hey kona mbamba. Umuntu Joseph waqabanga ngebuqotho bakhe, his innocence. Waqabanga ngenhlito yakhe lethi awuhlala njalo imlahla athi phela mina sengilele nala ngumuntu nawo. Ngibuka njani inkosi, ngihamba njani nje la, ngiqhubeka kanjani ngithi ngiyakholwa, ngifakazele na inkosi sengilele nemfati wami. Kwesibili, dinengi letinto lethi tangilahlekela uma ngabe mina ngingayenda na into naye. naNkulunkulu longibusisile nalobusisa yonke into lengithindako itangilahlekela kukhulu lokusetha kunana kule ngibhekene nayo. Number 3, wathi Josepha wathi kumbuta ukuthi wena ungumfati walenkosi leyinikele tonke izinto esandleni sami. Asewube wathi ukuthi umuntu ungumfati wemuntu, umuntu yintombi yemuntu, umuntu indodakazi yemuntu. Asiwe ukuthi uhamba uthi kwakwanya nje, uhamba uthi netisa kube ishemba yakho la uqitha khona emandla akho la ngqolile. Asewathi ukuthi lo muntu lo umuntu wemuntu. Labanye bayamosha nje imbongolo, bahambe bahafuta njengembongolo ihafuta emabheke, ishiye ihafutelela la joti, ishiye ihafutelela la joti, ishiye. Lo muntu awunomthatha kodwa yathi khwankwanya sowamenta ishembe yakho, ingeje yakho la uqitha khona imichamo yakho, la uqamela khona uthi hawu esengithathe ngumkhama ngihambe nokhama. That is very bad.
That is very, very bad. Into nangabe uyayenza into lenjalo yathi ukuthi lento loyentako yimbi. Number 4, wakhumbula ukuthi lobu bubi lobukhulu bekuthi ngitolala nawe yinto lembi lengeke ngize ngikhona kuma nayo, lengeke ngize ngikhona kuphila nayo. Uyabona ke into lesimoshaka simosha ukuthi sifuna kubitala isono sisembathise ngalokunye. Uyabona the hostile temper, hostile and temper, lo umuntu abe hostile nje, abe nelaka nedlame. Siyasithi hayi is a self expression, uyathi expressa yena. Abe lo muntu a hostile, umuntu lonempakamo, lone pride. Sithi hayi lona une self esteem sisi, lo bhuti une self esteem. I pride man, I pride le iphethe lo muntu. Lo munye umuntu lo sihi glutton somebody sithi hayi lona une good life lona, sisho umuntu amosha abasihi. Umuntu lo thanda kweba indoda ebantu, uthatha indoda ebantu, sithi is trying to get ahead. Umuntu lo ufuna ukuthi konke kube kwakhe. Kube nebantu labaneqila abaperverse sithi hayi this is an alternate, or it's just an alternative way of life or lifestyle. Bantu labendi adultery sithi is a cry for help in a bad marriage. Athi umuntu endi adultery agwababa phinga fornicator enda leto into leto sithi hayi Nkosi yami akeneli lemshadweni kungabo nje Nkosi yami sekathola ngaphandle. That is adultery. Aweneli uyenela bufebe lobo, ukhohlakala bugwababa, yinto lembi. You don't have to do it just because kuhamba uthi wena wenele emshadweni, wangena lapho utonele emshadweni. Na ungena emshadweni wangena uthi kukuhle noma kukubi size sehlukaniswa kufa. Namhlanje uhamba mina phela mina bani emsebenzini uyanika, ema-workshops uyanika, kuphi uyanika, emangweni uyanika. Angenela kangeneti. Joseph, number 5, wakhumbula ukuthi sono less against God. Wabuyisa uNkulunkulu wathi lokhu kusono phambi kwaNkulunkulu. Uyabona noma ngabe kwakuncane ama chances ukuthi bangabanjwa ukuthi sebalalile laba bobabili nemkankosi, kodwa Joseph wathi noma ngingake ngize ngibanjwe sono phambi kwaNkulunkulu, kulala nemuntu ngingakashadi naye, kulala nemuntu lokungasiya wami, sono less. Wakwathi lokhu Joseph kunoma ngenze ngibanjwe, kodwa lokhu phambi kobuso baNkulunkulu kusono. Lokhu kusitshengisa ukuthi Joseph abekane budlelwane lobutiyile naNkulunkulu, athi ukuthi uNkulunkulu uyambona, uNkulunkulu umnakile, umjongile, akukho lapho uNkulunkulu angekho khona. uNkulunkulu ukhona yonke indawo, liso laNkulunkulu limbhekile. Uyabona ke Joseph lapha akazange amqabanga uNkulunkulu njengemuntu wefinder ukuthi sono utasibuka ukuthi si trifle. No, akazange akubuka kanjalo. Futhi akazange Joseph akubuka lento ngalethi indlela, kodwa wakubuka lokhu wambuka uNkulunkulu njengababa wakhe. Angeke ngize ngikwende lo. Joseph akazange ambona uNkulunkulu njengemuntu lolukhuni ukuthi hayi ngingasenda lesono lesi ngoba naye ulukhuni, kodwa Joseph wathi nakabuka uNkulunkulu wathola uNkulunkulu uNkulunkulu lo ngibeke esifubeni sakhe, ngingayenta kanjani into lembi kange. So nayo indaba lenkulu bazalwane, asimbone uNkulunkulu uNkulunkulu wemusa, sibone bubi kuyinto lengakafanele ukuthi besikayenda phambi kwaNkulunkulu. Joseph wala, he refused. Number 6, he refused. Uyabona ke kulesinye isikhathi bazalwane, ukhona la kufuna sifike khona sale.
into lesono wente njani uyale. Kuyafuna ukuthi sono siphumele ebaleni sisale noma ngabe it feels good kusenda, kodwa nasifike la khona sithi no, angeke ngenze ngikwente lokho. Kwala lokho desires enyama emtimba wona abe afuna wale kodwa inyama ifuna. Ubekelwe kuma 18 na goalkeeper ngekho kuthi washaya goal kodwa wena wale. Lokho ke kukhomba ukuthi uyarealize ukuthi wena ungetulu kwendaba yekulalana. Kulalana kungaphansi kwakho, kulalana musa kukwenta kube inkosi yakho. Kube ngathi wena na ungakalali so wone kakhulu. Cha. So Josepha lokho akazange aze akufune. Akazange afune kulala nalomkankosi yakhe. Josepha, excuse me, lento lena bekayenta careful ukuthi akasichithi isikhathi babo babili nalomkankosi, ukuthi ato avoid lokuthi kwenteke ukuthi bashayisane bagcine sebalele. Uyabona lento yakho ukuthi unga avoid ukuthi ube nala umuntu nalo uvakishisa bogesi uqala into ngeke nize lale mase ninaye. It's a lie from the devil. It's a lie. Sitat kandas phansi, sitat kandas vuka phansi. Qaphela. Into eqala kwesha bogesi. Lokho ke ufuna ukuthi yibe into lesi admiration le example ya Joseph. Njengapho papa napho make labafuna ukuphila impilo yekwethembeka babalekele sono sikope lapha David ku Joseph ukuthi wayihamba njani lendlela. Banenge ke eBhayibhelini lesibekiselwa ngabo lekwabehlula kuresista sono njengoba Joseph wayeresist. Beqala nje uAdam naEva behluleka kuresista sono sesifikile. Wesibili kwaba nguAbraham naMoses nabo behluleka. Lo munye kwaba nguSolomon akanye nguDavid naSolomon nabo behluleka. Lo munye kwaba nguJohane naPeter nabo behluleka. So bakhona labahlulekile kodwa naNkulunkulu noma kunjalo uNkulunkulu wabuye wababuyisa. Bakhona ke labanye labayifula bakhonile kuresista labafaka yena ekathi Joseph kanye naDaniel. Bakhona kuma basiresista sono. Kodwa nake kubo bonke lapha akekho lofana naJesu. Jesu lo walingwa ngato tonke indlela letahlukahlukene kodwa wema wathi sika wangasenda sono noma ngabe besekubida kangakanani kodwa akazange wasenda sono. Joseph ke wala wamelana nalesono lezi sekuhehwa ngangimake nangu for 11 years lo make amfuna phansi wala Joseph. Waze wafika khona lo make ambamba khona ngelijazi athi lala nami. Joseph wakhetha kushiya jazi wabaleka unokuthi angenda nazi sono nazi. Uyabona lesono lesi kupita kuthi kulesi yesikhathi ubaleke. Uyabona Joseph wabaleka nakabaleka lana siyabona ukuthi kwase kukubi kakhulu abhekene nalesono lesimatima wasiresist. This was a tremendous moment of the temptation. Kodwa na Joseph wathi lo ngenani ngingamane ngibhalekele ngaphandle ngishiye konke. Akazange Joseph athi ngoba naku sekuvele sekunjeyana lesimo sesivele sesithi angisale ngento kodwa wabaleka. Sifunda ke ku 2 Timothy chapter 2 verse 22 ukuthi flee also youthful lust. Tibalekele ndingane kodebusha. Uma ngabe singakhona ukusibalekela lesono lesibazalwane. Lesono lesi ngishito ngathi sima lapha ekufenisi sisipopole. Sibuke ukuthi enkosi yami janjanyana yani bezothi ngibajesu bosoloku umela qeleni usipopola. Sono lesi sekubalekelwa lesono sekulalana. King James version lo chapter 39 verse 12 imfunda nje he left the garment in her hand and fled and got him out. Joseph got him out. Ngiyayithanda le version le. Inayithi he got him out. Lokusho ukuthi uNkulunkulu lo him
God got him out. uNkulunkulu lona lowamkhipha. Uthi lapha ku 1 Corinthians 10:13 uNkulunkulu wenda letindlela wamentela indlela yekubaleka uthi akaphume abaleke. Washiya ngemuva ingubo yakhe wabaleka angqunu, wabaleka neunderwear yakhe waphumela nayo ngaphandle. And bekade kwekuthi lento lasaka entile imatima kangekanani. Lona nakasele nale ngubo yakhe aphuma neunderwear vele siqiniso ukuthi sophuma neunderwear nje bese wendani. Wonke umuntu wambona neunderwear ngaphandle. Kodwa ngenxa ye purity wathi ngidawubaleka ngiphume anginendaba nemahlazo ema-underwear kodwa nginenzaba yebungcwele. Potiphar's wife falsely accuses Joseph for Potiphar. Before Potiphar. So yam-accuser ke lo make nya. Uthi ulethelo mebheru lana ukuthi atawusenda nje. Uyabona ke kulesigaba lesi. Umuntu bekenta lesono noma bekenta lobuqala lokho. Beka panisho ngokuthi abulawe. Endike lana yayimatima lento lena ukuthi uthobulawa Joseph kwakulula ukuthi uphile lempilo yebugqila uphile kunokuthi uyobulawa. Kodwa na Joseph wakhetha ukuthi ngingamane lokungenani ngiyobulawa kunokuthi ngingatifaka nazisono sekulala nanangimake nangi sekulala ngathi mane ngiaccuse whatever sentence lengethulwe kwami ngilungele ukuthi ingathulwa kunokuthi ngingalala nanangumuntu nami. Uyabona ke nalo Mark akazange asho ligama wathi lesigqile wangalisho legama la Joseph ngoba lokusho leligama lakhe Joseph again kwakusho ukuthi umconsider njengemuntu kodwa lo make bekafuna kulala nalento langafuni ukuthi ayibide ngeligama. Uyabona abantu abafuna ukubida ngeligama bakubida ngento kodwa bafuna into yakho bayahawukela. Now he came into me to lie with me and I cried out with a loud voice. Uqambe manga utshela umyeni wakhe umtshela emanga. Uyabona ayikho into leyikuphoxa nje ukuthi uqanjelwe manga ikuvise buhlungu kanje. Siyakwati bazalwane uyathi kuyokhulunywa emanga umuntu afunge enkantolo afungele nje ukukhuluma emanga ngawe atotshela inkosi yenkantolo emanga. Nangu lona watshela inkosi yenkantolo emanga aqambela Joseph ukuthi enjanjanyana ungakhuzile lo muntu kodwa na Joseph wathula wathi sibona Jesu ku Isaiah 53:7 ukuthi wathula njengemvu emgobakulu. Na kuMatthew chapter 27 verse 13 and 14 siyambona Jesu athulile phambi kwa Pontius Pilate. And ke lokhu kwakungesifene kwakungesi into lebekahle. Sometimes bazalwane imbadalo lenkulu intengo lenkulu kwekuthi sithule lapho siqanjelwa khona emanga. Singede sathi phikisa singede saphikilisha abantu kodwa simethembe uNkulunkulu ukuthi nakulamanga langa uNkulunkulu utawungenelela. uNkulunkulu utawuyenta indlela ngoba uNkulunkulu ukusebenzisa kanye kanye ukuthi ophuma lokuhle eqineni. Romans 8:28 wamsebenzela Joseph. Nango Joseph sothunyelwa ukuthi ayongena ekhathi ekhulukudu. Lenkosi noma le master yakwata kakhulu yavukela ulaka ngoba beyimati lo mfatwayo ukuthi ungqole kanjani futhi iyayimati na Joseph ukuthi umuntu loqotho kangakanani le enga lapha probably it was for the wrongly accusation of Joseph. Lokusho beyakwathiswa lo mfatwa wakhe uqambe manga kodwa yathi asengimthathe lo Joseph ngimfaka lejele ukuthi okhulisheka inhlitiyo yami. So Joseph waqanjelwa emanga yaqanjelwa inkosikati yamaster yamqambela emanga ukuthi ayothola na kodwa na Joseph noma sengishito ukuthi noma kwakubita ipenalty ukuthi afe kodwa bekafuna kufa abuqinile bungqwele bakhe. Inkosi yathi noma ivuka laka yathi kodwa
lo akake ayelapha yana ngithi abuye ngisebenze inzaba yakhe. uNkulunkulu wenda indlela khona lapho ukuthi akangabulawa akanganqunywa kodwa akake ayelapha yana ejele ngoba sekufanele ukuthi nyalo ayokhuphuka ayophatha. uNkulunkulu kulesi isikhathi wena ungathi it so accuse sekusho ukuthi sekuthi asikhathi sakho nyalo ukuthi uyaphakama, sekuthi asikhathi sakho ukuthi nyalo uyaphakanyiswa. Joseph akazange asho nalinye ligama ukuthi ukuthi vikela kunanga umfati waPontiphar. Ngiyasho ngathi ngiyasho kodwa bazalwane kuyesinye isikhathi kuyasibita ukuthi liqiniso lesilade ngaphakathi kwethu asiliqine kithi latiwa ngithi emanga lesikanjelwa wona asiwayeke. Siyaqanjelwa emanga sakhelwa emanga size sakhelwe ngisho nangilaba siphethe basakhele emanga kodwa asiwayeke. Simcele uNkulunkulu asisite ukuthi noma ngabe besingakhona ukukhuluma kodwa let our silence be our eloquence. Sikhulunyelwe ukuthula kwethu, singacomplain kulesi isikhathi, simcele uNkulunkulu la khona sesiqanjelwe khona emanga lamabi kodwa simcele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sengiqanjelwe emanga kwenele kodwa ngicela ukuthula phambi kwakho. Joseph lapha siyamthola ukuthi wafakwa eprison. Oh poor Joseph wahamba ungena eprison. Lapha ke sesibona Joseph ushiye untofo bendlu yeyisi wafika la nyalo so shiya untofo baka Pontiphar so yongena ejele. Usuka ngene emgodini jiwa bomnakabo, usuka emgodini uyathengiswa by property uya ku slave market, usuka ku slave market uyongena endlini yaPontiphar, usuka endlini yaPontiphar uyongena kuma temptations ngenxa ye principle yakhe ukuthi mina angeke ngize ngikwende lo. Wayongena qanjelwe emanga inkosi yenkantolo lento okukhuluma lapha liqiniso lonke liqiniso lodwa inkosi insidi wafunga lo make baningi labasifungele bafunga enkosini yenkantolo bakufungela nawe enkosini yenkantolo baqambele emanga. Namhla utokile namhla ukuphi kodwa ngithi susa inhliziyo lebhlungu, susa abhlungu bakho. uNkulunkulu utakusida kunendlela uNkulunkulu lafuna ukuphakamisa kuyo. Na siyambona lapha so sejele ungeniswe kaPontiphar ngenxa yemanga. Lapha sibona sihawu noma sekangene ejele kodwa siyasibona sihawu. Pontiphar waba lesihawu ngoba bekade ukuthi lo mfati wakhe ungqolile utiphatha kanjani, wangede wavuma ukuthi akabulawe Joseph amasiyane. uNkulunkulu wamenta Pontiphar ukuthi abe nesihawu. Number 2 sibona injustice lentekako la. Kune injustice lentekako ukuthi Joseph usafarishela sono salomunye umuntu langakake wasenda. NjengemaKristu ke bazalwane siyasafarisha kulesi isikhathi sisafarishele tono ngenxa yokuthi siresiste itemptation. Uyabona kuresista sono utikhanda wende sono lesikhulu emehlweni abantu basemhlabeni ngoba wena uresiste nje sono wathi angeke ngize ngisende sono. Uyakufela lokho ubufele bungcwele ukufele bulungisa kuphila impilo yobungcwele upanishwe bantu bakufungele kube njani. Lamanye isikhathi we are the victims yema injustices. Silala sikhona kungenxa yema injustices labanye bethu. Number 2 sibona isandla saNkulunkulu. Sikhona isandla saNkulunkulu ethi kwale injustice lo wentiwa yona lo hamba kuyo there is a hand of God over you. uNkulunkulu uhamba phambili ethi indzabeni takho uyakuphendlela nje akuphendlela njengoba wamphendlela naJosepha wamphendlela wamsindisa Josepha kuthi atosindisa ngisho nebantu bakubo endlaleni kuthi konke lo uNkulunkulu bekalungisa ukuthi akube khona bantu abatawusinda netibe leti tawusinda kunasimo nasi Josepha lebeka kizo. Uyabona ke wawele etandleni Josepha lethi Matini
uma ngabe sitawugcina buqotho baNkulunkulu siwele etandleni letishisako letisamlilo Josepha lapha wagcina kungqwele wathi gcina wangalala nebantu wangalala nanangimake nangu lebekafuna kulala naye lekusono leso lesisutela njengescorpion basalwane kodwa noma ngabe kunjalo Josepha wathi singamane singisutele leso sono leso kwekuthi ngiaccuse sona kodwa I'm not going down kungake ndlalwa icarpet lebovu sengiyemaphetheleni Joseph uyaphumelela manje he prospers even in prison he prospers Joseph makabonge Jesu uyaphumelela Joseph nalapha eprison now uNkulunkulu waba naye Joseph watshengisa sihawu uma ngabe Josepha uNkulunkulu wambusisa emgodini lokunye lokusho ukuthi uNkulunkulu wambusisa nakubeni siqile wendlula uNkulunkulu wambusisa futhi nasekuthenini sekandlule kuto tonke leto tingoni leto ephila nasejele uNkulunkulu wajinge wabakhona asikho simo lesi terrible insacho ukuthi uNkulunkulu angeke aze asibusise kuso uNkulunkulu utawusibusisa adefeate yonke into leyitela ukuthi os accuser for doing what is good and right uyabona ke lapha itheme leseloku idominator ukuthi uNkulunkulu wambusisa uNkulunkulu wambusisa masifunda 39 verse 2 the Lord was with Joseph and he was a successful man lokunye lesikubonako leNkulunkulu akwenda ambusisa uNkulunkulu uyendlula lapho ku chapter 39 verse 3 his master saw that the Lord was with him and that the Lord made all he did to prosper in his hand. Chapter 39 verse 5 the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake and the blessing of the Lord was on all that he was doing. Uyabona ke lapha noma Josepha are falsely accused uNkulunkulu ngifuna kusho namuhla ukuthi noma bongaba accused ngayiphi indlela uNkulunkulu angeke ayeke ukubusisa uNkulunkulu ukhonela wena ukhonela ukubusisa uNkulunkulu usatha ukubusisa nawe njengoba abusisa labanye ahambela labanye abantu bakhe chapter 39 verse 21 but the Lord was with Joseph. Chapter 39 verse 23 the Lord was with him. So siyabona lapha ukuthi noma ngabe kwentekani uNkulunkulu akazange wayekela incebo yakhe uchikwa ethi man lesihlangabetana nathi ekuphileni kwethu asikhumbule ukuthi uNkulunkulu ukhona utoba nathi njengoba abenaye Joseph wakhetha kwa-employed emsebenzini waNkulunkulu abeyinqeko uyabona nakuthiwa u-employed wenda umsebenzi lishisa lina lijani especially nangabe uqashelwe kwelusi inkomo ufuna ukuthi iphume etiyokudla uphuma kungaphumeki uNkulunkulu abe nawe uNkulunkulu akuhloniphe uNkulunkulu ayiphumelelise imisebenzi yakhe ngawe lana waqina sekanika ilungelo lokuthi akabheke indaba prison ukuthi kutawamba kanjani wanikwa lawo mandla ngoba uNkulunkulu beka nawo uyabona ke uNkulunkulu lokho Joseph amvusa amphakamisa ambeka etulu umenda administrator qala lapha endlini yaPotifar wabuya wathi umenda administrator ejele etiboshweni la abantu baboshwe khona kuto tonke ke letindzawo leti siyambona uNkulunkulu ukuthi soloku umniketa isipillion umniketa ama-administrative skills wekuthi utophatha kanjani utokwenta kanjani umndeni utawuphatha utawuseva utakwenta
uNkulunkulu ukuthi uyambusisa Joseph noma ngabe usetshele uNkulunkulu siloko unaye uyambusisa. Josepha usibusiso la khona ejele akazange abe akhukhumuke aqale kokane kwekuthi sengishenje nje, kodwa wajinga Joseph khona lapha ekhathi ejele wenda lokho lokufanelekile. Ngifuna ukuthi noma ngabe ukuphi, rise above your occasion, rise above. Thatha mina Nkosi, sebenzisa mina Nkosi for your own glory. Let us pray. Babe, sesibongile egameni likaJesu. Sibonga ukuthi Nkosi usebenzise Josepha kungesilula, wamsebenzisa etimeni letimatima, wamsebenzisela ludumo nebukhosi bakho. Phakama Nkosi, siyabona Nkosi uyaselusa, siyabona uNkulunkulu uyasivelela, siyambona 1 Corinthians 10:13 uyasebentela. Baba wethu lona amandla onke, qhubeka Nkosi umsebenzise Romans 8:28 etimpilweni tethu la sihamba khona. Baba siyathandaza egameni likaJesu. Bonke abantwana bakho ngibanikela kuwe Nkosi, delusele bona egameni lihle leNkosi yethu lenguJesu Kristu manje naphakade. In Jesus name, Father, we pray. Amen and amen. Siyabonga kakhulu Bankwele. I will ask ukuthi siqhubeke Bankwele simsebentele uNkulunkulu, sikwende konke leNkulunkulu athi asikwende. uNkulunkulu wethembekile kusiputha nanomaphi lapho sikhona kwekuthi sente umsebenzi wakhe. Ngaleso sizathu leso ke Bankwele, ngiyaqela ukuthi siqhubeke siwende umsebenzi waNkulunkulu ngalokhu uqhulisako nalokusemandleni, kuze ukuthi uNkulunkulu ababusise abantu nangathi. So please, let's do share this YouTube. May God bless us all. Amen and amen. Siyabonga.